jurip ia ke Khasi Hills Autonomous District Council KHADC hagas ni baar ha ke baklayo banyakran bat kit khot jong ke KHADC khnang ban snuthu ya ke kompanya jong ke KHADC Chief Executive Member jong ke KHADC uba apanya sing sim ula ang bakani ke jingkran bat kete kenhon kalalong ke baseso kete kenhon kaladan ha ke nong ba na ke benta ke jing pule bat bantibnya ha ke bede bat kit kom trekam jong ke Autonomous District Council ha ke ni ke jela Kikwa ban tip kam benya habide karukom penyak kam gajungi hapo council but habide bakriti dustur ke kita kibor nani kita ki powers and function kiba ka district council gajungi ka pet ka lumthup lani ka kudup ka pet nam ta sinshar khadar ka pet nam ta ka it ka hima ka pet nam ta kiba pun haki benta ka ba haka nika kam jongka KHDC te nakaliang jungki ki penpau ya ke jingkemen hadian bangi layo ban ya kendu bat ki bat niyo eka interaction discussion ke dalam sultanat ke basiso ngiru ngitip khamha shapang kasinshar khadar hamte lingba kini ki zila panchayat council bat kiru kitip khamha shapang jungi ka Khasi Hills Autonomous Council